Nindot kita na yung mga buwak di. Karong adlaw mga igsoon. Boss. Karong adlaw mga igsoon, adto ta sa kuan, Pasil. Dunay bahin sa Pasil mga igsoon nga daplin sa baybay. Mao ka na ang ato ang atoon karon aron nga makita nato ang bayadak sa Sisilix. Adto mga igsoon, kining suba sa di pa ka maabot sa Pasil, mao ka na siya ang utlanan sa Sugbo ug San Nicolas. Kani adto mga igsoon, ang kanang San Nicolas, kanang Pasil, kanang San Nicolas proper, lahi na kana siya nga lungsod, di na kana siya Sugbo kani adtong panahon. Panadi ko sigurado mga igsoon na kana ko subay ra po na sa istorya bas mga katiguangan. Kini mga igsoon, baguhay lang kini nga gilimpyuhan. Akong ipakita ninyo unya taod-taod ang baguhay ra nga nahitabo nga clean up. Ikan nga rin mga igsoon, padong yun nga to dito sa Barangay Suba. Suod tang ari mga igsoon, first time na ko ning suod diri. Atong tan-awon og doon na batay clear nga view. Te doon na ba lutsaran dito padong ato dool sa Sisilix kanang mitulay. Di ano? Thank you. Saan na isda ate? Mulmul? Mulmul? Subay tanga rin maigsuon. Pasil na kanina maigsuon. Makita kayo na to diri ang bayadak sa Sisilix. Atong suwayan. Doon lang kita maigso, no? Mau na ka ng pailon di maigso. So yan na to kanaog karon mga kaduol kita dito ato sa tubig. Punta na boss. Doon ay lutsaran diri boss padong atong tubig. Angkat. Do na tulay no. Makita na to tulay. Ada. Thank you ha. Boss.
Asal. Mga igsoon. Pagkanindot mga igsoon. Sa kidney mínimo sa pure herbs. Aprobado sa FDA for treatment of urinary. Bus. Buntag. Lara mga igsoon, no? Kita kay nga rin mga igsoon. Oh? Deh, kaneng sakayan dia para asa nabi. Paan ka na lutungan. Lutungan.
So mao to mga igsoon, kita kay dire mga igsoon. Karon pa ko kasuroy dire mga igsoon, napan nakita gyud ako nga dulit gyud kay dire. Kita gyud kay haligi sa bayadak. Oh. So nasaksihan ginato ang massive clean up drive nga gipahimutan karon diri sa Barangay Suba. Kuan kani siya mga igsoon, gikan nga rin sa Barangay Suba padung adto sa Sapa. Ma'am, pwede ko mangutana ma'am. Kani giingon nga joint force ko ni siya nga clean up drive, giingon nga city government unsa pay lain nga mga departamento ang involved ani nga Kani sikap. probe DPS. DPS o Prof DPS o kaning kuan disaster. Market, market. O sa market. Market, disaster, group, DPS. O ang kuan ni Barangay Tanod. Barangay Tanod, Barangay Suba. Barangay Suba. Oh, with Kapitan Jojo Sapi. Okay. Kap kanang kining clean up drive kap gikan nga rin sa Peaceport padung adto sa Duha rin kay barangay Pasil o Suba Sawang Tulo. Sawang. Kap, thank you kay Kap. Gawin sila sa Cebuano 1 2 3. Thank you. Kita na ito mga igsoon nga ang gibuhat nga clean up drive gikinahanglan lagi kani mga igsoon gumikan sa kabaga sa basura nga pila na ka tuig nga tambak nga rin sa likod nga bahin sa gibuhat nga Pasil Peaceport. Ma'am, mungutana ko ma'am, kaning gibuhat karon nga clean up drive nalipay mo ani? Mayo sir kay kuan sir kanang mo na nagadaglangaw sir og baho. Mayo sir maayo ka. Kani Lipay kayo sir. Lipay ka mo. Kaning gibuhat karon nga clean up drive pagkahuman ani malimpyo ang palibot. Para ninyo mga lumulupyo. Unsa inyong buhaton aron nga magpabilin nga limpyo ang inyong palibot? Ubang tao angay matnon sir kanang angay mo kuan og baton og seminar og kanang kalimpyuhan ba nga di na nila buhaton og balik ana alabay sagbot. Magbutang jud sila kanang respeto ba sa atong palibot ba nga dili ta kanang mag-anto sa langaw, baho, ud, ana ba sir ba? Uyon ka ma'am nga dunay silot o dunay masakop badakpan nga magsigig labay-labay og basura. O hinaot unta sir kanang tumanon jud na. Tumanon jud na. Makita na to limpyo, magiso na limpyo. Oh. Oh, nakani oh. Ya. Gikan nga rin maigsuon. Ato na pong duawon ang tabuan. Aron na makita nato ang view sa Sisilix ngadto sa Tabuan Market. So nakita karon sa San Nicolas proper, Barangay San Nicolas proper, syudad sa Sugbo mga igsoon, nga rin mismo sa Tabuan Dried Fish Market.
Alright, so mauto ang ato ang upload for the day. Thank you sa inyong pagkuyog nako. Hinaot nga magpabilin kamong mahapsay kanunay.